Sanibona, igama lami ngu-Amathuba. Sizokwenza izibonelo zokudweba ama-inequalities kuma-variables amabili. Sitshena ukuthi sidwebe i-inequality engu-y omncane kuno-3x ohlanganiswe no-5. Manje uma usunika noma yimuphi u-x, ithi ngibhale ama-axes kuqala. Lana kuzoba ama-x-axis bese ngapha kuba ama-y-axis. Manje lokhu ukuthi uma unginika noma yimuphi u-x, asithi unginikeza lona u-x ongu-1, uma sifaka u-x laphayana kuzoba ngo-3 ophindaphindwe ngo-1 ohlanganiswa no-5 uzokunikeza u-8. Lokhu kusho ukuthi u-y wethu uzoba ngaphansi kuka-8. Sibale lana sifike ku-8 kanjena, kusho ukuthi u-8 wethu uzoba khona la, ipointi lizoba khona laphayana. Ngakho-ke naloku kuchaza ukuthi u-8 uzoba ngaphansi kuka-3 ophindaphindwe ngo-1 ohlanganiswe no-5. Manje amanani agcwilisa le constraint lena kuzoba yiwo wonke lamanani lawa ka-y, lawa ehlayo, futhi ngeke amfake u-y, ngeke umfake u-y ngoba u-y akalingani no-8, ngoba u-y umele abe ngaphansi kuka-8 noma abe ngaphansi kuka-3 ophindaphindwe ngo-1 ohlanganiswe no-5. Uma besiqhubeka ngokwenza njalo, besizografa noma sidwebe umugqa ka-y olingana no-3x ohlanganiswe no-5, kodwa besingeke simfake. Besizofaka konke okungaphansi njengalana, njengoba sifake konke okungaphansi. Manje sesiyazi ukuthi simdweba kanjani u-y olingana no-3x ohlanganiswe no-5. Ithi-ke manje ngikubhalele lana, asithi lana-ke islope lesethu u-3 kuyislope bese i-y-intercept yethu ingu-5. Manje ngingavele ngidwebe umugqa, kodwa ngoba akafakwanga noma ungaphansi, ngizodweba nje umugqa onamachashaza ngoba kuthiwe akafakwanga. Ngakho-ke nalana uyabona ukuthi sidweba ngoba islope sethu singu-3. Manje-ke lana uya eceleni kanye bese unyuka ngo-3, noma uya eceleni emuva kanye bese wehla ngo-3 ukuze uzothola amaphoyinti. Lana wehle ngo-3, uzoba lana omunye abe lana, ukuze sizokwazi ukudweba umugqa wethu kanjena. Amaphoyinti wonke lawa asiwahlanganise ngomugqa onamachashaza, umugqa ovulekile kanje. Nawo-ke manje-ke umugqa uzoba kanjena-ke lo mugqa lona wamachashaza ungu-y olingana no-3x ohlanganiswe no-5, kodwa asiwufaki lo mugqa lona, yingakho ngenze umugqa wamachashaza. Sifuna bonke abo-y abangaphansi kwalokhu. Manje uma uthatha noma yiliphi ipointi lika-x lana, asithi u-x ungu-1, umsebenzisela ku-3x ohlanganise no-5, uzothola lamanani lana, nangapha kanjalo. Uma wenza kanjalo uzothola lamanani lawo azokunikeza amanani angaphansi. Ngakho-ke konke loku engikudwebelayo, ngidwebela kahle, ngubhale kahle, futhi konke loku kwamanani loku engikudwebe ngomugqa lo, ngidwebe ngale mbala lona. Lokhu kusho ukuthi wonke amanani angaphansi kuka-3x ohlanganiswe no-5. Uphinde futhi usivakashele kwa-ClickMaths udownloade ezinye izibonelo zezibalo.